ku kibazo cye ndazamuka ku cyaduza nyuma yavuze ku kibazo cya EAC yemwe n'ibihugu hari Kenya, hari Uganda, hari Tanzania, hari u Rwanda, hari u Burundi, hari na Congo. Yakoresheje terme très lourd mais peut-être adopte gato yana South Sudan umengirimwo naho nyene nayo ifite ibibazo sinzi ko yego na Sud Sudan. Alors ukuntu wavuze ngo mort cérébrale iyo terme ikarishye cyane ariko dushobora kuyikoresha dans quel sens kuko urebye sur le plan opérationnel urareba n'igihe badesida ko haza ingabo kugira ngo zize hagati ya leta ya Kinshasa na leta ya AFC/M23 bari impulse bavuga ati no hari ibihugu bigomba kuza hari ibindi bitagomba kuza bavuga ko u Rwanda rutagomba kuzanamo pose Congo baruhakiza comme partie prenante du conflit baje kudesida ko haza Burundi haza Sud Sudan n'ingabo za Kenya. Ingabo z'u Burundi zigeze mu gihugu nazo zitaziba beligera kandi barazizanye ngo ziri netre ngo mwabonye amavideo menshi batwika FDLR zitwika amazu y'abatutsi ku nturo babafasha abasirikare b'abarundi. Les images zirahari et les documentations zirahari. Donc uko ngira ngo aho twaba dufatanije cyo kuba ko hari mort cérébrale entre ibihugu bya EAC sur le plan opérationnel ntabwo biagissa sur les mêmes ondes. Hanyuma hakaza indi difficulté ya Tanzania iba tanto muri SADC tanto muri EAC ikurikira imirongo yo bibiri kandi muri crise ya Est EAC na SADC baje kubahuza nyuma ariko mbere ntabora bafite vision imwe. Iyo ni difficulté ikomeye kumva ko Ubugande, u Rwanda, u Burundi, Tanzania, Kenya, Sudan uko tubivuze bose bahuriza kuri operation imwe biragoye muri iki gihe. Sur le plan même politique et sur le plan opérationnel, diplomatique et militaire. Aho turi kumwe. Alors ingaruka zikaba ari zihe? Ingaruka zikaba ko ari umuryango en fait dire koko uri kugenda imbaraga zayo ugabanuka. D'abord hari projet ko bagombye kugira bose muza icyangombwa kimwe, hari projet ya circulation de biens de personnes ariko dufite amakuru ko hari abanyarwanda bagera kuri aéroport ya Ntuza ya Jomo Kenyatta bakaba agressé par des services za immigration. Hari abagande iyo bambutse bakajya Tanzania des fois bagira nabibazo ugasanga utwo tubazo uba ari umuntu nzi. Un exemple pour soutenir idée ya mort cérébrale, hari umuntu wigeze afatira visa ya East Africa muri ambassade y'Ububirigi bagitanga amaviza y'impapuro. Yari muri passport ye yagombye guca i Kigali, niyo hari premier arrivée ya mbere kuko uyifatira ku gihugu uri buzemo bwa mbere hanyuma wajya Uganda après nango kajya Kenya. Avugeze i Kigali visa ye yari ordre bahita bateramo arrivée kuko yari amaze kwishurira i Bruxelles kuri ambassade ya East Africa. Ayigeranye i Nairobi kuri aéroport bahita bamuzirika bamusubiza mu ndege unasubira i Kigali waje kuri ambassade yabo ya Ntuza ya Kenya aje gusaba visa. Iyo visa ngo ntabwo bari buyemere kuko yayikuye muri ambassade y'u Rwanda. Donc utwo tuntu turacyahari patata pour montrer non efficacité sur le plan diplomatique opérationnel ya Ntuza. Ariko peut-être sinzi ntabwo meruka kubikurikirana ashobora kwenda barabikemuye ariko two tubazo twari duhari. Alors adise cause profonde ntabwo les intérêts économiques zishobora kuba zayefasa les causes profondes. Uruto on rappelle n'abandi bari kudukurikira ibibazo biri muri Congo. Hari différentes crises. Crise ya mbere muri Congo ni ikibazo cya crise identitaire. Abavuga ngo abanyamurenge ntabwo ari abakongomani, abatutsi ntabwo ari abakongomani, abahema ngo n'abagande, abateke ngo n'ababrazzaville, abakatangeni. Icyo kibazo sur toute l'étendue de la République bitewe n'imipaka ya kaswe nyango twabisobanuye kirekire babikase basiga mu bwoko mwakurya nino. Icyo kibazo kirahari et surtout que ça fait plus de 42 ans Congo itagira carte d'identité, itagira état civil. Alors aho je profite kuko informa ko itariki yanjye ntabwo ari itariki y'impimbano my friend.
ngiye kukubwereheza impamvu rezo zigera kuri zingahe. Papa umbyara ni parmi aba bafunguye college yo bita Kamagambo Adventist College muri Kenya. Iyi college yaformaga les évangélistes. Ahangaha promotion yabo niyo muri 60 parce que papa yavutse muri 35 yitabye Imana muri 90, j'avais 15 ans. Donc c'était un intellectuel chevronné mu buryo n'isaha n'idakika. Navutse hari 18 heures, donc c'était un intellectuel chevronné. Ntabwo yafataga abana ngo bavutse ngo amasaka yeze ngo imvura iri guhinda, oya. Même mes petites sœurs n'amatariki bavutseho yose arazwi, nta na rimwe ryavuze. Et surtout qu'on était dans une administration à l'époque kuko yari umukozi w'itorero w'idini. Twabonye même les allocations familiales, buri mwana yari afite carte d'identité, carte nyine y'amalocation familiale yatangwaga par l'église. Iyo carte n'ubu ngubu ziracyahari. Donc ma date ntabwo ari fabriquée pour ton information, parce que j'avais des parents très instruits, yaba mama yaba papa bose banahuriye basezeraniye bavuye bose muri collège icyo gihe muri 60. Donc ça c'est entre imisegonda 5 ndakwifurize umunsi mukuru w'amavuka, hama ubabarire umupeiza ariko arakuvugisha nirabiye ko kandi urakoze cyane. Merci beaucoup. Donc en dehors yo muri Kenya yavuyeyo muri 65 ajya muri Amerika kuri Université y'Abadventiste no yakoreye tuzaye bashelaye ngo aza kuba umupastor ukomeye cyane w'Abadventiste. Abantu banzi barazwi kandi yanaguye mu murimo. Voilà, donc je suis dans une famille intellectuelle. Ntabwo yari yo gufoza ifuro ngo twavutse kwa kangahe, byari bizwi. N'ubu ngubu muri administration yaho yakoreye amazina yacu aracyarimo, donc c'est vérifiable. Voilà, c'était un entre parenthèses. Alors crise identitaire, hari crise économique uri muri Congo bitewe n'ikibazo cya mauvaise gestion. Hakaba ari crise ya ntuza ya legitimité y'ubutegetsi nyaho twabivuzeho, kuba amatora ntiyagenze neza. Hakaba ari crise humanitaire, hari impunzi zimaze imyaka n'imyaniko hanze, leta yananiwe gucyura. Hakaba ari ibihumbi bisaga 100 biri mu Rwanda, hari ibihumbi bisaga 400 biri Uganda. Hakaba ari plus de millions bari muri diaspora hirya no hino, Danemark, Finland. Abaprofi no gusoza abamambre bari muri Finland, Helsinki. Kirango nabo tuzabonana mu minsi izaza. Donc hari abakongomani baheze hanze de millions et de millions, udashize noneho abahungiye mu bihugu nka Uganda, pito za Sudani, abarisi ainsi de suite. Iyi crise rero ntabwo izi crise zose uko nzivuze, identitaire, économique, humanitaire, hakaba ari na crise ya affaires foncières. Hagombye kuba numérisation y'amatitre foncier. Ubu ngubu ntawumenya ubutaka bw'umuntu n'ubuhe, aha minere ni hehe. Leta bucya mu gitondo igafata ubutaka bw'abandi ikabugurisha abantu. Ibyo ni ibintu biteye ibibazo hirya no hino by'intambara, cyane cyane muri Masisi na Rucuru, tutibagiwe meme no muri za Haut Plateau ainsi de suite, aho abanyindu bari kuza ngo ubutaka bwabo ngo banyamulenge ba étranger. Ibyo bibazo byose niyo les causes profondes. Tukavuga ati se ntabwo ibibazo byo gushaka les minéraux stratégiques lithium na cobalt bishobora kuzimya iyo ntumza yango. Ibyo ni mu minsi yashize, ariko ubu ngubu biragoye cyane. Uko ndakwinforma ko kuri position AFC M23 idashobora kuvaho na santimetre nimwe, ni igihe havuzwe izi cause profonde beaucoup plus, cyane irebana n'ibibazo. Ikibazo cy'impunzi AFDL yaraje ishaka kugikemura, Telemako bavuga ko yabaye infiltré n'abatari bazi cause profonde cyangwa cyawe, bari n'abageri Kinshasa barabyibagirwa. Kabila arabizya, alors que muri mission Kabila le père yarafite kwaro kugira ngo impunzi zari zarahunze nazo zitahuke mu gihugu. Ibyo ngibyo ntibyashoboka. RCD même chose, igakora tentative, arabatahutse hariya mu bwiza n'ibiki. Après
FDLR kubera zitari zaravuye hariya ziraba neutraliza barongera bahungira nkamira. Donc bigenda bityo CNDP raza même chose, les intérêts économiques ziraza zirayisenya. Voilà, ariko ubu je t'informe ugire umutima utuje cyane ko M23 idashobora ni de près ni de loin kuva kuri les causes profondes ngo yikontente seulement na les intérêts économiques ziri illégitimes. Ibyo ngibyo ntibizigera biba muri politike ya General Makenga, ntabwo birimo. Ngira ngo yabivuze mu madiscours menshi vuga ko bahari jusqu'à ce que degré ou de force les causes profondes zitarizakemuka hakuna kurudi nyuma. Ibyo ngibyo kugira impungenge nubwo Amerika yazana indege zingana zite. Ngira ngo Tshisekedi la tante azana aba mercenaires, azana ya SEDEC, azana nde, ntabwo bigeze basubira inyuma kuko usilontaka impunzi zitarizatahuka ntabwo AFC/M23 ishobora kuzava kwizima uko byagenda kose. Même chose kubyo avuze by'intuza bya atise ko bari kuvugana nabo. Hari uwabaje atise bavugana nabo kandi baravuze ko bazasubira Doha uko bafunguye kandi bihano eske bavugana na leta kandi bafite ibihano. Mu byo bavugana na leta bagomba gukemura ira dialogue yishakwa itari yagerwaho malgré Doha ya gatandatu. Doha ya nibura Doha hari ibintu bibiri bimaze kuvamo, ni la déclaration de principe ni déclaration ya mécanisme ya suivi y'amantuza ya cessez-le-feu. Ariko normalement gikenewe cyane nukugira ngo habe dialogue no face à face entre leta ya M23 na leta ya Kinshasa kugira ngo bagire ute. Cyambe niko basabye ko bagomba gukuraho biriya bihano, bigomba kuvaho ntuza ba prisonnier bakafungurwa, nubwo twavuze ko ari bamwe bapfuye ariko bazabibazwa n'ibindi. Donc ibyo rero byo kuvuga ko antanongeye kubisubiramo que les intérêts légitimes zitazasimburwa avec les intérêts économiques. Ibyo nshobora kubihagararaho kuko les causes profondes agaciro zifite muri revolution ya AFC/M23 ndakazi kandi nicyo bahagarariyeho kuko nabo bazi ko baramutse bitabaye tuzasubira inyuma, byazabagora ko bafite une population très meurtrie mu nkambi ngira ngo mwese muzi za Mahama zande hirya no hino ainsi de suite. Les gens qui souffrent bakeneye ko umutekano bahariya. Ariyo mpamvu navuze ko Amerika imaze kudesida byanze bikunze ko FDLR ziba neutralize, hanyuma impunzi zigatahuka. Zamara gutahuka hakaba des opérations de cleaning ya kariya karere, hanyuma byanze bikunze ikizaba cyose cyanyuma bizaca toujours dans des négociations. Niba hazaba même un état izaba hariya à l'est kuko n'abantu bose babikeneye nanjye mbishaka kandi akaba ariyo solution, nabyo bizaca toujours ni mu ma négociation bati OK ça va, niba ruko twemeye fédéralisme comme ça est baye un état fédéré ainsi de suite. Yose byanze bikunze bizaca mu biganiro, ntabwo bizaca muri ifo kobeta tolo. Ça va passer toujours par des négociations. Alors, bavuze gukora commenti kubyerekeranye na ya yese nayivuze, twemeranijeho ko hari ikibazo gihari ariko on espère que bientôt kizakemuka kuko Tanzania aussi longtemps que ndamuvugurira mugabo ari president wa kera nani Kikwete, aussi longtemps que Kikwete akimanipula president Samia Suluhu. Ikibazo cya diplomasi entre le Rwanda et la Tanzanie bizaba ari ibibazo kuko hari inyungu Kikwete bifitemo muri cadre nayo yo guhungabanya umutekano mu Rwanda, nubwo adakoresha intwaro ariko akoresha utuntu twa diplomasi, a instrumentaliser le régime en place, a instrumentaliser même Bujumbura, a instrumentaliser même l'Afrique du Sud muri cadre toujours yo kugira ngo umutekano buke sur le plan diplomatique uboneke mu Rwanda. Ariko biramugoye cyane cyangwa se bigereho ko byamaze kumenyekana n'amahanga, ariko niko ka reticence ubona kakomeza kwangiriza muza EAC muri cadre Tanzania instrumentalise Burundi. Hanyuma ariko voilà, le Rwanda se comporte comme un bon diplomate, barahagaze
kandi nababwiye ko hari ntabwo ari ubuhanuzi ko mu myaka igiye kuza bagiye kuba siège y'urwego ruzasimbura Nations Unies. Urumva ko n'uwaba ari kurwanya u Rwanda bimugoye cyane cyane kuzagera kubyageraho, kuko hari porogaramu nyinshi mu nzego mpuzamahanga u Rwanda barukeneyeho kugira ngo izo execution zabe mu karere, kuko berekanye performance yaba ku rwego rwa defense, rwa sécurité, rwa économie, rwa justice transitionnelle, gutuza abaturage, ku mutekano, indice zose zikenewe ku bihugu bihagaze neza. U Rwanda ruza ku mwanya wa mbere mu bihugu byinshi byo muri Afrika. Alors je pense oui, sinzi niba hari icyo nibagiwe. J'ai résumé les groupes de pression za comme human rights natwe turazifise, locale, influence, chaque capacité mise dans ces groupes. Izi groupe de no kuri Rwasa bien sûr singomba kuguma mvugiramwo. Navuze nti wigeze kuvuga ngo kurekura ivyakahise yego. Okay. Icyo ndahera aho ngaho. Akahise dusubiye muri buri muntu wese afite les faiblesses, afite na forces ze, ariko quand il s'agit ya une cause commune hari imbaraga zisaba ko zishyirwa hamwe, ariko ntabwo bikuyeho icyo bita justice transitionnelle. Justice transitionnelle kukiba igihe cyose urugamba rushojwe. Hari ibihugu byinshi tutavuga n'amazina yabyo bafatanije n'abantagoniste, ariko nyuma ntabwo byatumye batababuranya kugira ngo bacire urubanza by'abakoze. Ibyo kuba ibya gato ibyakoze, j'ai quelques informations, c'est-à-dire ngombwa de les étaler ici. Ariko il faut savoir aussi Burundi hari gibati kintu mugomba gukura mu mutwe. Il y a des politiciens nitabo bamaze kuba expired, bamaze kuba expiré. Ils ne font même plus penser à eux. Je pense que le Burundi ikeneye un sang nouveau, ikeneye une nouvelle génération. Yongo n'indi handicap yo gukomeza gutekereza sur les anciens. Ils ont joué leur rôle. Je pense que c'est le moment. Je pense que interpellation niba uri umurundi agukorera nimukomeza gutekereza ko abari abantu bose bakoze kera, vous n'allez rien faire. Il faut penser à une nouvelle génération. Kuki ibyo wumva bakoze wowe utabikora ukiheraho no kumva ko mugikeneye toujours les agato, les sites, les patati patata, ça ne va pas rien apporter. Donc créer une nouvelle génération niyo Burundi bukeneye, kuko kwerekana ko ancienne génération yose ils ont échoué à leur mission. Et niko nabyita byose. Si vous voulez que mu evoliwa mukishake abantu basha nouveau sang, les pensées ko arabo bakera bose bafite sont entachés n'ama irrégularité akomeye cyane, ils font plus penser à eux. Niba munabemeye mubemere, ariko mumenye ko bagomba kuzacirwa urubanza nyuma y'amabi bakoze. C'est comme ça que fonctionne toutes les révolutions. Aho ngaho niyo commentaire nakora. Alors icyama groupe de pression, amagroupe de pression imbaraga zagiye kurangira, kuko na Amerika amaze kudesida benshi kubaka imfashanyo. Meme Human Rights Watch yuvuga bamaze kuyaka imfashanyo ya des projets, mais si le Congo itagikora dari z'u Rwanda zo zarahagaze, kuko yo n'u Rwanda rwarayirukanye ko ntabwo yari nayikeneye. Ibintu bindi bishe Congo ni bira bintu by'ubita ngo ba société civile. Les sociétés civiles sinzi bari umuntu wari yumva mu Budage nangwa mu Buholandi, meme ngaho aux États-Unis. Ibintu y'ama société civile ni leta mu yindi, ni ibintu bindi ngira ngo AFC nayo yamaze gushira kuri programme yayo igomba gusiprima mu gihugu. Nta gihugu barumva ngo société civile en Belgique, société civile aux États-Unis. Pourquoi la société civile au Rwanda, en Uganda? Non, ingibyo ni ibintu byo kwica Afrika. Ngira ngo mu Rwanda aho bamaze no kubikemura. Leta ni leta imwe nigomba gutekereza abaturage, ikaba umurongo, akaba ari parti au pouvoir, igatanga les lignes de conduite. C'est pas une société civile kuza ngo itanga ibyerekezo. Les groupes de pression, en tout cas mu misi igiye kuza bibyinshi bya Human Rights Watch za Amnesty International niki, kubera bamaze kubona ko bakorera des intérêts zimwe ziri très obscures. Hari ibihugu byinshi bitangiye kwidesolidariza nazo ko n'ibintu bya CPI ainsi de suite. Voilà, donc habe babikubite hasi. Et je pense que ça va aider même l'Afrique aussi kugira ngo ibe autonome na yitekereze, imenye ko hari ibyo igomba kwikorera bidasabye ko bica ku mapression aturutse hirya no hino. Voilà.
bwana harya ni iragi nangwa ni izo commentaire natanga ku kibazo cyawe, ariko nongera kuguhumuriza ko ntabwo AFC M23 izava kuri cause profonde zitazabona igisubizo, biparticulièrement gucyura impunzi, kandi birihutirwa cyane kugira ngo impunzi zive mu buhungiro zitahe mu gihugu, asigaye ibikorwa bya development bikomeze hatabayeho occupation ya communauté internationale, kuko bavuze ngo dans le cadre yo kugira ngo légitimer les intérêts économiques au lieu de privilégier les causes profondes nangwa les intérêts légitimes. Bakoze cyane. Arakoze cyane mwarimu. For now tugeze kuri wa wundi wa Musade nawe natubwiresha. Ntabwo turaguha Pense bya Mossad ntabwo ari yo ntuza yacu. Mossad ni navuze ko ni ntuza ni institution y'Abayisiraheli y'umutekano, kandi nta makuru dufite ko ari presence ya Mossad mu karere k'ibiyaga bigari, nubwo yabihari yabiri mu kazi kayo, ça n'a rien à voir n'urugamba ruhari ya AFC M23, ntabwo bakorana mu makuru dufite. Oya, wa wundi yari karavuga si wowe no kuri pe, urumva yari karaturenganya. Jewe ibi vya Mossad mwandikire muri DM James, uko nukugorana, mwandikire muri DM. Alene sinandika muri DM no kuri pe, ndavugira hejuru kunyene turi kumwe. Andre nagarinje wakwihanganye tukamuvinga forward, wenda ikibazo cyawe niba kitashubijwe uko wabishaka kukongera ukaza kukigarura mu gihe usaba ijambo. Sorry kubasha mu ijambo ziravumera. James ni uri kurogoya, reka abantu bavuge abashize ukuboko abari gufata. James arimo arakatinga abazani nawe uri ari kudifatinga aze kugaruka niyumva afite ikindi kibazo, ariko abyihanganire nibyo byiza. Ntabwo umuvandimwe yagenda asubiza umuntu uko abitekereje. Dukurikire ordere, biraza kumufasha kudusubiza, kuganira nawe, kandi nugaruka ufite ikindi kibazo ukibaze neza, n'undi uzamuka arakibaza. Aha twakomeje, ngira ngo twari tugeze kuri Ambassador Shanto n'uwitwa Rukariza nabo batatu mukurikirane gutyo. Ambassador Bonatang, reka mbaze umwanya wakomeza. Ambassador ubwo yaryamye. Oxygen, sorry hari akabazo nari navuze ngo ndakubazana, ndamanuka ntakabajije, reka ndakabaze. Muri ziriya resolution, biriya bintu ba sauver la RDC, iriya movement ya Kabila, mu ma resolution bakoze mu bintu bagiye gukora, hari mu byo basavye harimo ngo basavye yuko ibisirikare étranger n'aba mercenaires ngo babategetse ko bategeza kuva mu gihugu ca Congo. None akabazo ko bobo atambaraga z'igisirikare bafise, bizokorwa gute kugira bakonvinsinge ngo abarundi nkuko bavyanditse muri communique zabo ngo bategeza kuva mu gihugu? Wibaza ko ivyo bintu bizoshoboka? Bazobikora gute? Bazobabwira ku munwa nkuko babivuze ngo babasavye gusohoka ngo bace bagenda canke aba mercenaires? Wibaza ko bizokorwa gute? Ako niko kabazo navuze ko bagiye gukoresha des méthodes non violentes, donc bafite pression bagiye gukoresha sur le plan diplomatique. Bizavuga ati ok, Tshisekedi biyumva bimunize ibyo bagiye gukora, bazamubwira ati ok, kugira ngo tudohore reka les forces étrangères zitahe. Ibyo birashoboka. El Shanto Kabila ntabwo bababwiye ko nigeze nkora mu biro bye, ntabwo ari ibanga, sekoni, ntabwo ari umuntu uvuga menshi, mais c'est un fait stratège. Ntabwo ajya yilansa mu kintu atari bukore, kandi ajya ruma pak ageze ku mwisho, kubona yahagurutse ko ahagurukiye Tshisekedi na Tshisekedi akaba yamuhagurukiye nawe abanza kumukondana. C'est pas tout à étaler ici uko twabivuze, ariko nzi ko les stratégies afite byanze bikunze mu minsi mike zirafaiblissa Tshisekedi.
Ok, j'ouvre une parenthèse. Kabila ayoboye kiriya gihugu imyaka 18 ari president de la République, akiyobora imyaka 3 ari umukuru w'ingabo. Ni ukuvuga ngo ingabo ziri muri kiriya gihugu muri imyaka Tshisekedi amaze imyaka ingahe yaryo 2019 2025 akienda 6 ans ou presque 7 ans. Voilà. Mu myaka Tshisekedi amaze ntabwo yari yakora meme 10% yo guhindura ingabo zo Kabila yasize. Ingabo zose n'ubu chef d'état major maison militaire ni abantu baciye mu maboko ya Kabila. Donc afite d'une façon d'une autre ko yakoresha igisirikari Tshisekedi afite isaha pour faire quelque chose. Singiye ko agiye gukora coup d'état ariko ni kwa hard fact zerekana imbaraga Kabila gifite. ANR service ya Agence nationale de renseignement yo nta n'umuntu n'umwe wigeze ahindukamo, baracyari abantu Kabila bafite matricule na ntuze yakoresha. Direction générale des migrations, tous les 4 services de défense et de sécurité pendant 18 ans yayoboye n'igisaha arabakishira kuri Kabila byanze bikunze. Urebye amaproje yose Tshisekedi yaje kuzana gukomeza n'amaproje yose yatangiwe na Kabila, kandi urebye abapoliticiens bose nangwa abadirecteur abadeje bose bahari no muri justice d'une façon d'une autre acyarimo pourcentage 40-60 Kabila yasizemo. Donc imbaraga Kabila afite kuri iriya leta ni imbaraga zikomeye cyane pour dire iyi saha amaze kubona message tuvugana ngaha abantu bamaze kwadera bari kwa Tshisekedi bahavuye isaha bamaze kugira mu bindi bihugu baba politiciens basaga 120 bumvise ko Kabila ya créé un mouvement bamaze kumuvaho directement. Hari abasirikari bagiye bamaze kuvaho bamaze kugira hanze uyu munsi seulement. Ni message mbonye kandi turutse kuri source crédible, donc kwerekana ko El Shanto tutanga iki cyumweru n'ikindi kizakurikiraho les choses vont s'accélérer à un niveau très élevé, kuko ari amakosa Tshisekedi yakoze. Umuntu amukonseye gukondana Moro Kabila en tout cas oyo balubana lingala azandokia vina ye n'umurozi w'ubuzima bwa Tshisekedi wamuhaye inama kugira ngo akondane Kabila. Kabila en tout cas les connaissant sans être prophète de malheur nangwiki, Kabila afite ubushobozi afite pourcentage ikomeye cyane yo kuneutraliza regime ya Tshisekedi, et surtout que ibihugu byinshi byo muri Afrika byose ubu ngubu bisa nkaho byamaze gusutana Kabila. Urebye Zimbabwe, urebye Zambia, urebye Namibia, urebye Afrique du Sud, ntabwo mu cyumva ari amafoza akivuga na Tshisekedi. Dore Kenya ainsi de suite n'ibindi bihugu tutavuga byose amaze kugiramo notoriety ikomeye cyane, gifite relation diplomatique avec régime ya Tshisekedi. Donc jewe nkubwiye ko Kabila c'est un homme fort et que mu minsi mike itabazwe agiye kudestabiliser la régime kuko afite ubushobozi bwo kubikora. Même sur le plan économique, buriya ama entreprise menshi agikora mu kiriya gihugu aracyafite une ramification d'une façon d'une autre na régime ya Kabila, kwerekana ko ashobora kwasifixia Kinshasa ikabura umukati, akasifixia Kinshasa ikabura isukari, akayasifixia ikabura transport. Birashoboka izo stratégie sans les étaler sur la toile, siko bishoboka kuko imbaraga afite zirazwi. Ntabwo nabwo ndazizi, ntabwo ndi kumwe nawe, ariko afite imbaraga. Niba yiranshije ko agiye guhirika buriya butegetsi, en tout cas c'est question du temps seulement, kuko abifitiye ubushobozi, afite main d'œuvre, afite n'amafaranga Tshisekedi afite ntabwo yarageze ku mafaranga Kabila afite. Il va utiliser son argent, il va utiliser main d'œuvre afite, arakoresha notoriété afite, arakoresha force diplomatique amaze kwakira mu bihugu byo hanze bimaze kumwemera. Pour dire, moi je parle que régime ya Tshisekedi ishobora kubarirwa iminsi mikeya cyane. Voilà. Thank you. Ambassador nturaboneka. Ambassador yakomeje kuryama, ubwo tugeze kuri Rukariza. Urahari? Oui, ndahari. Mwiriwe mwese. Yes. D'abord, joyeux anniversaire kuri professeur. Merci Rukariza. De rien. Hanyuma ikibazo mfite en forme d'observation ni birebana na Trump. Kare higeze kubaho indi space yabaye kare justement yarimo ambassadeur Martin Ngoga watwibwiye ko amaze kugira New York yahabonye ibintu
abantu bandi twese tutamenya kubera ko bibera dans les coulisses. Hanyuma ngewe ikibazo cyanjye ni kubera iki dufite kubera iki hariho faith hariho espoir muri bonnes intentions za Trump kubera iki kandi tuzi ibyo administration yamubanjirije Biden wari carrément ubirigi n'Ubufaransa n'Ubudagi bari bamwe kubera iki Trump tumwizeye au point kwibaza ko twarabonye shift amaze kugera kuri muri White House twarabonye quand même différence n'ibyo abambere bakoze twarabonye kumwe karse Europe hayigiza hirya mais trusting of the bonnes intentions c'est ça ma question. Hanyuma ikindi kintu wavuze kare nabyanze message ariko ntabwo je suppose nabisoma nabazaga ibyerekeranye na FDLR ziri muri Congo Brazza ko zasenyewe nashaka amakuru niba bafite amakuru avec plus de détails quoi. Voilà murakoze sinibyo nshaka kubaza. Kuze cyane aki maintenant Semwaka. Yes, murakoze kuma ijambo. Mwalimu Oxygen. Habari. Mzuri sana ndugu. Asante sana. Mugitangira Minister yavugaga ko kenshi uza tugukumbuye. Personnellement nari ngukumbuye. Merci beaucoup. Happy birthday, isabukuru nziza. Thank you. Analyse zawe non seulement ni informative, ni na pédagogique. Merci. Ndagushimira cyane ku buhanga bwawe utuha amakuru nyayo imenuri personnellement. Sinshaka kuvugira abandi bose ndivugira nyine. Asante sana mwalimu. Asante nashukuru sana. Juste une petite observation. Est-ce qu'il ne serait pas prudent yo kuvuga bari abakatumbi ba Sesanga bataje kuvuga ko batamukurikiye Kabila umuntu yabyita yuko batabyitabiriye gusa pa gushiraho ako kantu ko kuvuga ko banze kuza Fayulu je peux dire oui ntabwo ashaka kuza ariko bari abandi umuntu yavuga yuko bari bafite impamvu zabo gusa sans toutefois kuvuga ko babyanze. Ça c'est la première observation shobora kuba nibeshye. Ikindi kintu iriya 16 milliards wavuze ko numvise ko c'est une ni cumul c'est un cumul il y a pouvoir ya Félix kuva gitangira kugeza ubu ngubu il y a 16 milliards de dettes il a accumulé ça pendant tout son mandat plutôt je m'excuse. Donc les 7 ans qu'il a déjà passé au pouvoir kuri yo mandat il a accumulé 16 milliards ariko ukuntu wavuze yuko c'est depuis janvier kugeza ubu ngubu bishobora kuba nibeshye ariko nibyo ngibyo ngewe numvise. Naoze plus de la moitié à partir de janvier, plus de la moitié. Ah ok, j'ai mal compris, je m'excuse. Yaravume nabonetse. Ihangane babanze basoza abandi. Ariko mu magambo make nashaka kugushimira gusa nta kibazo mfite ariko hakaba n'ikindi kintu iyindi information wavuze ko Uvira igiye kugufatwa ko ari ibintu wowe ni analyse yawe personnel ndayakiriye nanjye nshobora kuvuga ko ari suwe yanjye ihuje n'iyo analyse yawe. Encore une fois ndashimira abantu bose bateguye iki kiganiro et beaucoup plus mwalimu Oxygène. Asante sana kandi mugire ijoro ryiza. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Ambassador wabonetse none? Ndahari. Okay. Murakoze ndabasuhuje Oxygène isabukuru nziza. Merci amasuka nangai. Rafiki yangu siku mingi kabisa. Ninafurahi sana kusikia. Kabisa. Hanyuma ikibazo ndagira ngo utubwire kuri bijyanye na P5 nigeze numvise mu karere yongeye gusa nishaka kubura umutwe cyangwa se Kayumba mu kubura umutwe kwe uburyo ari kugaragara mu karere ibyo wakitubwiraho niba hari ayo makuru hari mwaba mufiteho murakoze. Sawa. Yibaza
ndabona uwitwa Albert yongeye kuzamuka. Albert, wabaza ikibazo cyawe hanyuma tugasubiza mikoro umuvandimwe kugira ngo asubize. Ndabona nta n'abandi bazamutse. Ubundi tuze gusubiza ijambo host wacu akomeze atanga icyerekezo cy'ikiganiro. Albert, umwanya ni wawe. Okay, mwakoze ngo mashimire Top Kivu Murakoze cyane. merci beaucoup franchement, merci kuko inyishu wampaye canke wishyuye ku bibazo nabajije ça correspondait ibintu bimwe nabona canke nigira gute. Ibintu energetique c'est ma passion, ibintu bya geopolitique nabyo ndabikurikirana cyane. Naho hari bamwe natagajwe n'ingene bumvise Musade bakumva kandi wacishuye neza cyane gose. Exactement c'est comme ça. Sinzi gituma abantu baciye baba trop sensible bamwe bagirane. Ariko kujya wabivuze franchement je suis par contre ari akantu peut-être mutatawe nakavuze mu Kirundi, umugani w'ikirundi igikanganyoni. Ça veut dire ni coquille vide. Ça devient ikiniyo batise. Iyo bacise igikanganyoni nicyo gitana navuze oni irikiraba nk'igikanganyoni ariko mumenga mwagafashe yuko umenga oni irikiraba ikintu gikomeye no irikiraba nk'igikanganyoni donc nicyo gituma ndashenda kugana eske n'ubu uyu ufise ingufu ntazohavagira uko yishaki kandi merci kuri rya information yuko siege yizosubira oni irikiraza mu Rwanda. Bon narabyumvise ariko sinari bwabona ibintu gihamya bishobora kumbwira yuko sale mugabo uravye ritme biriko birabera hariya c'est possible ama mumpaye inyishu. Je pense que vous êtes beaucoup plus informé kuri côté géopolitique plus que moi, birashoboka. Hama ku bandi bambajije ibya Mossad wabahaye inyishu tomo sinzi ikindi kintu nta nicyo je nabajije yuko gusa ishobora kuba kuko ndazi yuko il y a rien qui se passe itari informé cyangwa itari impliqué. Nicyo nibaza ama akabazo rero kangarukanye kandi kamwe kari gutanga iyo éclaircissement akandi ni ndiko ndaraba muri geopolitique na rimwe ma politique amwamwe y'intuzeye ndabona yuko hari ahantu bashiraho abategetsi politique bamushizeho bafise un levier quitte à ce que je vais te mettre là-bas, si tu ne fais pas ce que je vais appuyer sur le levier pour kugusubiza mu murongo cyangwa ugirane. Et j'ai tendance yo kubona yuko mu Burundi ça a l'air d'être ça. Hajeho quelqu'un qui trempé mu bintu rouge quitte à ce que on va appuyer le levier, on va appuyer ni atakuru kuchatse. Alors d'après vous et vos analyses mubona comment on peut éviter ça? Hama kandi kabazo ka kabiri karasohoka gatoya ariko ni geopolitique ariko karafatanye nakajya karere. Turabona ijya barage yo muri Ethiopie arabaye conflit Ethiopie na Egypte ariko la Ethiopie na Egypte ariko l'objectif bafise c'est pour alimenter l'Afrique presque tout entière kuko baravuga ko ariyo ligne izova hariya gushika muri sinzi ko izoshika muri Afrique du Sud mugabo mengi izomanuka gushika muri Zambie yitwandike gihugu mugabo tuto vers Afrique du Sud ishaka kumana y'u Burundi izoshika no mu Rwanda barabivuga yuko izoshika pour alimenter. Alors d'après vous muravye le conflit hagati ya Ethiopie na Egypte, est-ce que notre gendarme ntashobora kuba aravuga ati je vais permettre ko yubakwa quitte à ce que ça va me servir de levier? En cas de ça, je fais ça. En cas de ça, sinzi yuko mubyumvishe nshatse kuva naje kududurira. Murakoze. Nabyumvise. Sava. Okay, ndibaza ntawe twimye ijambo, reka dusubize ijambo Top Kivu de host wabonetse. Yes, ndahari. Merci ubwo
ku musozo kugira ngo tumureke nawe afate yabwo bise nsa n'utanga imihoho mo gato wakoze cyane naburikiye Top Kivu rwose nintaza kongera kugaruka isabukuru nziza mu Grand Frere. Merci beaucoup Ziravumera kandi wakoze cyane.